To je Friza! Šta da su stvari bile drugačije? Šta bi se desilo da je duhovna bomba uspjela i ubila Frizu? Koliko bi to utjecalo na samu priču? Hajde da saznamo. Sada mogu sve, odate što pali me, pali. Udarite to subscribe dugme i ostavite like na ovaj video i uključite zvonce kako ne biste propustili nijedan od mojih klipova. U ovom univerzumu Goku je uspio da sakupi više energije u duhovnu bombu, tako što je Piccolo uspio kupiti više vremena tokom borbe. Piccolo je bio iscrpljen, ali je vredelo. Goku je konačno sakupio dovoljno energije za duhovnu bombu, pošto je u ovom univerzumu nije primijetio. Goku je iznenadio Frizu i pogodio ga. Friza nespreman je pokušao da zaustavi ovu bombu, ali nije uspio da oslobodi svoju punu snagu, te ga duhovna bomba ubija. A sada, pošto imamo scenario kako je ova bomba ubila Frizu, hajde da vidimo kako je to dovelo promjene u nastavku priče. Dakle, pošto je Friza bio mrtav, Krillin nikada nije umro, što znači da Goku nije postao Super Saiyanac. Također, planeta Namek nikada nije bila uništena jer logično Friza je mrtav. Sa zmajevim kuglama sa zemlje vratili su u život sve ljude koji su ubijeni od strane Frize i njegove vojske. Te je namekijanski zmaj vraćen u život također jer je i Guru ponovo živ. Posljednju želju su iskoristili da vrate Yamachu jer su Tenshinhan i Chaozu htjeli da ostanu trenirati kod kralja Kaija, a svakako ove kugle mogu da prate samo jednu osobu po želji. Pošto je Vegeta vraćen u život i vidio da je zmaj nestao, uzeo je broj kapetana Ginjua i otišao sa planete. Goku je rekao da će ostati na planeti dok ne vrati u život i ostale njegove prijatelje. Piccolo je također želio da ostane jer želi da upozna njegov narod. Za to vrijeme Guru daje svoje moći novom starješini i umire. Nekoliko Namekijanaca se zapitalo zašto jednog plemena nema, a Gohan je odgovorio da su to sigurno ljudi koje je Vegeta ubio, a Vegeta nije bio Frizin vojnik. Gohan, Bulma i Krillin su uzeli Gokuov svemirski brod i vratili se nazad na zemlju. Nekoliko mjeseci kasnije Namekijanske zmajeve kugle su aktivirane i vratili Tenshinhana i Chaozua, a posljednju želju su iskoristili da se Goku i Piccolo vrati na zemlju. Par mjeseci kasnije Trunks iz budućnosti dolazi u prošlost i shvata da King Cold i Frieza nisu došli na zemlju, a ni Goku nije došao sa svemirskim brodom. Trunksu nije bilo jasno šta se dešava, te je pokušao da pronađe Gokua. Kada je pronašao Gokua, shvatio je da nije postao Super Saiyanac. Trunks je objasnio Goku šta se sve desilo u budućnosti, inače Goku nije naučio instant prenos jer nije imao od koga. Goku je pitao Trunksa kako može da promijeni tu budućnost. Trunks se transformiše u Super Saiyanca i kaže mu da mora da savlada ovu tehniku. I također mu kaže da je jedini način jeste da skupi sav bijes i krvicu zbog čega krivi sebe. Također mu je dao i tablete za bolest srca. I vratio se nazad u budućnost. Goku je poveo Gohana sa sobom u vremensku kapsulu da treniraju. Goku je mislio na smrt Krillina koja se desila još u prvom Dragon Ball serijalu i za par trenutaka je postao Super Saiyanac. Gohan je mislio o Piccolu kada je umro štiteći ga od napinog napada i o tome kako su njegovi prijatelji umirali. Za par trenutaka Gohan je postao Super Saiyanac i u jednom trenutku je postao još moćniji, što je Gokua šokiralo, ali je tada Gohan pao u nesvijest. Ovdje ćemo da završimo ovu epizodu. Šta vi mislite? Šta se desilo u nastavku? I da vam se sviđaju ovakve vrste videa?
Ako vam se svideo, like, sub i komentar bi bili od velike pomoći i bio bih vam veoma zahvalan. Pozdrav!